Salom do'stlar, baringizlarga ushbu videoning tuguni to'y deb kommentariy yozib qoldirib ketingizlar. Nurdavlat bilan Aydanning to'yini qana ko'taramiz. Ekonomik milliyasiga qarab turgan bo'lsak, Aydan yurishini turishini qarab turgan bo'lsak, ayol ko'ngilini ochib, burunqida bo'lib qolgan. Значит, jarashib, уже to'yga yaqinlab keldi deganda. Anne today. Экзамен июльда будет июльда. Olacak işte. Hiç çok da gündem Bunu şunu kim cezapek mi aldı? Ben. Hiç çıkbirle direkt çıkbirle okuyacak ne var? Ben de ki oldu şu. Bilmiyorum. İskam çıktı тоже. Аскам çıkıp geliyor. Girgin вот это таска. Таска çıkıp geliyor. Taskanın geldi Ben böyle de çıkıp geliyor. Kalkmasa daha nasıl Altına yazsa bir kanun ben kızla beşik böyle olmaz. Ne bileyim ne yazsın? Yağmur durdup dursa ne diye dersin? Oynadı ben de ne dersin? Al da okuyor gece. Al da okuyor. Gidiyor. Leyranda koy. Beni kişiye dönmek istiyorum. İşte gideceğiz bakalım. Просто gelip öldük var ya. Ага, ouais, geç. Niye arabayı tutas? Ben seni diyorum sana. O kadar konuşuyorsun. Какая-то ведь хорошо. Думаю, идем Жоқ, Жолдошбекова. Ты Жолдошбекова. Ты Жолдошбекова. Igor Okçazay. Yaxşı temanın olayındağı. Igor geçme yazay. Geçişke. Ücretler veriliyor. Yok, ben de ekleyeceğim hocasını almaya geliyorum. 5 kere mi? Kalan yok. Yanınızdaki altınayıcı erkekliğini öyle değil. Diyelim. Diyelik. Hangi? Eral'da Ceceral'da. Hadim Kri. Tiyelik. İkisini de ekleyelim. Hadim Kri. Покажи сердечко. Иди надо ТикТок дальше. ТикТок'ta önemli biliyor musun şimdi? Zakarsız sarkarlar. Zaten yapsana. Prikaz. Zakaz. Oyunun var zakazı. Öyle böyle problem mi? Yemin ekte çok bulmuş dedi. Altına geç bunu da bir Toygu zakaz var o da sürecek de bulmuş menajeri bir koluna gelmiş. Prikaz. Zaten yedim o zaman. Yok ama değil mi? Çıkıp gibi falan mı kaldı? Kaçın? Az daha bir karar mı? Tamam mı? Kaçın? Gel aldım da Fırat'ın bir öğrenmiş. İşte bir daha. Kaçın çatıştın altına iyice. Gelirsin bir daha biraz kaldı. Aldı geldi. Konsertla barhan da şeyim oldu. Konsertla barhan engelden artık. Nice bir şey alalım. Bize gitmiş.
Привет. Ушуну блокнотты ненормальный урод дейді. Жазырсың дейм аға бәрі. В реальной жизни бетіме келіп ешнәрсе айта албағаннан кейін бұл жақта отырып алып жазғаны. Пастель батырлар бар. Не, постель батырлар. Диванның делче, пастельді. Пастель. Странные критики просто так пишут. Давно. Оляның магазинін ашылуына неге бармадыңыз? У меня учеба, мен қолым босамайды, қазір ешқайда бара алмаймын. Июльда бұйыртса барамын. Ешке шығып келейік. Қоса болған Нұрбейді салыш керек. Мен де 10 товар жүрген болып та маңызды әулет жасау 10 товарын доставка қылып беріп қойсам болды. Июль болып уже кетем. Парнем де өлек. Сен не мені шақырып қойып анда қантып қосылып кеттің? Мен сені шақырып кеттім. Сейчас. Қосаяққа келесің бе тағы Нұрдәулетті көремін деп. Нұрдәулетті көргім келсе мен бір звонок ему білесіз ба? Бірақ звонок қой просто. Нұрдәулет кел десе келеді ол. Я просто это не хочу. Қашан болады дейді. Жігіт тауып алайын сұрап тұрмыз қашан. Жүрмеймейді. Сол уақыт өткізіп керек емес.